Jaod bura makiaru mabende en jakom komiti mar budget e od bura Ndindi Nyoro owacho ni kata bed ni ochuno piny owacho mondo duok chien budget ne chenro modhuro, sekta mamoko ma ochuno to ok dhi ng'ade budget. Kolos e gweng' ma Kiaru, Nyoro owacho ni bilion 10 ne chenro mar mbolea ma nengone oyueyo pod dhi dong' mar jiwo chenro mag pur. Kamano bende sekta mar somo koting'o ndiko jopuonj SS bende biro dhi nyime. Bende osing'ore jopur chak ni dhi ger kambi mar KCC ma oket ne bilion 1.5 madhi miyo be chak idho nyaka $50 lita kinyiewe kuom jopur. Ya maneno ya maziwa 1.5 billion shillings. Hiyo kama chairman wa budget na hakikishia wakulima wote, hiyo pesa hatutakata, kwa sababu tunataka new KCC idhibiti bei ya maziwa isiende chini ya shilingi 50 per lita. Ile pesa inaingia kwa mfuko ya mkulima. Jambo la pili ni fertilizer. Fertilizer subsidy ya 10 billion bado itakaa, kwa sababu tunataka wakulima wote waendelee kulima bila taswishi. Wakulima wa majani chai, wakulima wa kahawa, wakulima wa chakula kama wahidi wapewe fertilizer na bei nafuu. Jambo lingine ambalo tumekubaliana, walimu wetu wa JSS wamekuwa wamejitolea sana katika kazi yao, na wote ambao ni 46,000 wamekuwa interns. Hiyo maneno lazima tusimame nao, kwa sababu hata tukikata budget pahali kwingine, tunataka haki ya JSS interns idumishwe.